Senior DSP ta chuo po type is na khar type na bla glad sa mas ka oki mikha bola ale soya na bla wan da ya chakris jong rain coat na funa radar motorcycle gaya wana Senior top plate to ta chhne choti hola glad sa mas chho pant whiskey phukon pona Radar wong coach ja lo तर वा कम जो मखनी टस्कं वावली ना सरके पुली पुली ठंग ल जा जना फांसी गेट दिने ल द्वाम यो खतरा दो अले ठो खतरा संभावना फांसी गेट ये जेलर ये ठंड जो आजना वो सिनियर के फॉर्मल परमिशन कया पीएम वार्स व वॉचमैन तटे त सट ल भट्टी विभाग फिवरा हया खरियल लोखा नियन टेक ल फांसी चा अठे अल्सिन जिगो तर ठौय चा अल्सिन जको मखो टस्कै अल्सिन जो आजना स्टाफ सियान मिका फिटका या खौ मखनी प्या चुना चोपे हवलदार जमदार ठन्टकी सिनियर साबी त मन पिपी चना त सकले मानो छबजे जिगुल पिया त छक सिकै चो साला छुटकी छबजे घन्टिन यारके प्रत्येक यार्ड फुक्क ठीक जु यस सटाडी आपन मुक्त जुई चाने प्या चुनीको पाला पे हवलदार ते अवस्था डकले बाम लाटो संज्ञाइले हाजिर काट नु एम त ड्युटी छया बिउ ख जाने त कम फुर्सद मरो उकिस्न ठाउँ फाँसे दिन जुले छगो यार्ड हैन फुटु मचा संसार भरि डकले कोयंग ठासे न अबराटेको संसार हैन फाँसी जाने फुटु च्याकीको गोजी चरेस्तुनीको वा टास मिटीको असभ्य ट्याकीको म पेफना फुक्क कै टल्लो सुयातन इपि मड्या छम ठाउँ फाँसी यखाइ ख फाँसी गेटे ठाउँ खरे नक्सल बारियंजको माको बस्के कपटे बुपो न्यवेका छन टोचको वा कुसा पुया साबिय सेन्ट्री ट वो खना मुलुखे जमदारन लुखचाका गल सेन्ट्री ठुठुर खाखा दुआवला साब डु जमदार केन्यन डु जमदारन लिसबल साब सेन्ट्री साब त सलामी नाटल चो साब बेबी मेम साब त टस्क कष्ट ज्याचन चित सटाचन साब सेन्ट्री बालको खक्कन मफ्याच न तर वइको हरबरा चाको प अले करखेसी चंगो खला फुक्क कना चंगो ग्लार साब टेटे चुन्टन सिनियर न ह्याट फुल साब मिगनिसे नर्सा वइटा मोटोटुसे सुया चंगो सिनियर साब ट्रकन निन्यवन से जेल अस्पताल नर्स चिडिम मियम साब त जास्ता निम्ति ग्लाड साब बंगला चंचंगो सर वुमेन स्पेशलिस्ट बाछि लिप टाक ट ख खेटला निनपिन नापलिप जिग छु तरौ खमखो दण्डकामा छु खमर साब सिनियर न्याब्ले ठेकै आबल तर म्या ग्लाड साब ख छक ठय वना सुयमले ग्लाड साब पिचाइत वा टस्क वया चन ग्लाड साब लियो सिनियर न छपके हुन ग्लाड साहब छै पोखा लुखा छैन तर जेनिए स्यास टावा वाटा छन वइ टुटी गठछ न जेनिए बनाउना चोङथे चोङ सोल साहब नुग पिपिन ल सिनियर सिटिसया साहब त हौसले बिउ कुटाय त साहब त छपाके बनाइगल खेटला सिनियर ग्लाड साहब नि जुनियर ख तर व ठो जाखे तास वसिबे न सिनियर ख पेम मस्ते अब अले निम मस्ते बाजे ख व ग्लाड साहब ठौ साहबी ताठ लो मंगिटुकला सल्ला साउटी निम्ते सिनियर प्याकेज होला यो डोन्ट वरी सर देयर इज नथिङ सिरियस सिनियर साबि त धैर्य याक्ला तर छे पलाटे व म्याय अवस्था थि व साफ जन्टस्क आछो कोन कुनचंग छले छन्निम जेलर ते कलापे ख्वा ठुसो त्या ठठ व फुनफुन हालाज सिनियर त खनि वा इपि मध्ये ठजिम छमिसा न्यनि होला अले टम ख्वा जना वइको नाफने छु खास खुस खला त खन्यने व सिनियर जेलर ये ख्वा कठोर ल वटा गएचो आ व छुराओ ग्लाड साहब ब्याकुल ज्यान तर सिनियर छुम रासे स्वाने ठाउन ग्लाड साहब सिनियर नाप तले बारले ठाउन अले जेनिया स्यासता मेचे पाक फेट र सिनियर बेडरुममे खापा खर खरिया त बेडरुममे खापा बुलु चल खले चंग चटी हुन नर्स प्यावे कठ सिनियर एट टाल के सिरियस याक्न सिजेरियन मय तासा पेशेन्ट मय मखो सिनियर मूर्ति ज्या अंगले लिड्न ग्लाड साहब वाव या न्यनि होला व नर्स ये वो ठाठे या नान्यन नर्स वय खनलिस खला ग्लाड साहब हैरान ल अले वइठे हाल एम्बुलेन्स ग्लाड साहब ठौ होस तंका त्वसा सिनियर पुरा होस हेदु एम्बुलेन्स सटा छु फाइदा मरो अपास्क सिरियस पेशेन्ट एम्बुलेन्स यिंकेको खतरपूर्ण दि सर लिसे स्वपो बामले के ट्वाडे ल सु सर्जन ये उपस्थिति मोरला ग्लाड साहब ठय नि सचकपटी याना तर आर्यम व बिरावन नकल सिभिल सर्जन सुटे पाकिजको वइम ख सर यिंकेको सम्भव मरो सिनियर मन बलका साहब टल सर वी हैव टु वेट अन्टिल मर्निङ तर स्टेटको पिग्न असम्भव ख नर्स काचक निन सर व नक्सलबारी भालाम सर्जन ख नि सिनियर जेलर झेपिगु मिखा सुया नर्स त बोबी कोटाइत तर नर्स व पाके ध्यान मोरो व टपेंग ग्लाड साहब टल सर व नक्सलबारी त सटा दिस आर्यम व नट ह्याडिक डु ही इज ए भेरी गुड सर्जन इक्विपमेन्ट छिके ढे डु
नर्से सल्लजना ग्ल्याड साहब हैरान जुल फाँसिया कैरिएर जेले दुन्न फाँसी गेट पिटे हेउ नियम मरो उकिन सन वेट पेगो लिप फाँसी बिट्याङ डो वेट जेल पिने गठिया हेउ असम्भव असम्भव तर जेनिया स्यास न ग्ल्याड साहब छन वाट कना छन म्याय जान बचाया त नियम कानुन त बाजितया सा कैदे त पिटे हे माउडो अले नियम ये घेरा प्या वेगु न ग्ल्याड साहब त मन्जुर मरो जेनिया छौ नुगा ठुंडीको सन सिनियर हरबरे चाल ग्ल्याड साहब खोकमकटाल अबले नर्स टमराल ग्ल्याड बाजु छि तुरन्त ठमै ठाउ निर्णय नान्छ सु जुल दासा जित डोस बिया दिदै मख ग्ल्याड साहब वाटक डना छौ प्यान्ट व्हिस्की मुटी दिकल अले नर्स त उजा बिल छ इक्विपमेन्ट काक छ सर्जनी त जिमसम बना है ग्ल्याड साहब उजा जुइट कल फाँसी खिटुंगा ठाउँ साहब उजा अनुकरणीय जो सेन्त्री अवस्था ठिका फाँसी गेटे हुन फाँसी गेटे जेलर त सुन बिल सिनियर साहब उट सलाम लेट अले साहब उजा ठाउँ ज्याट जेल पाखि हुना छ त सिनियर जेलर ढ्याक पलाछना जेल पाखि न्या हुन गार ड्युटी तैनाथमा जमदार राइफल पाछ्या वे ल्यु ब्याउ याचन फाँसी गेट जेलर सिनियर साहब लसु याचन सिनियर एक खने वहाँ वहाँ उजा बिल फाँसी गेट मूल खा चाल सक्सिए नप सिनियर साहब नक्सलबारी खोर न्यनि याचन फाँसी खोरे सोटपा यगना चन पिनि नुन्या चंग वटस्क वावले ड्यो बाम नाचन प्रत्येक पल घरिया सुई 6 बजे जुटा ब्याउ नाचन तर नक्सलबारी ठौ खरे याउको नाचन ले माइको बस्कीको कपना उइको नुगाई टुकटुक निन्यो उइको छाती पोस नाच्न सिनियर जेलर छजा वाटा चुन पेगो लिब गुमेस्ट फाँसी बिउ ख उइके ग्ल्याड साहब म्याइ निम्ति जीवन दान गठफरिको व लाठी चंग रोल डराली चाचाहिको कट 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 सलयना नक्सलबारी न्य चबुट डाक्टर डाक्टर सिनियर खोक्न सल सरल नक्सलबारी डना फेटल छक वहाँ पौ पाके सोल अले डना सिनियर केन्यन वनिको इजुल्ला सिनियर मुखरका छुसंगल देन व्हाट डू यू डिस्टर्ब मी नक्सलबारी निसैत पल्क सिनियर सुंगचन अले टीजक ताल ग्ल्याड साहब छिगुल नो सोयाचना दिगडो जेनी सास्ति ने याचन सिनियर जेलर एक खन नक्सलबारी वाटांजुल सु डाक्टर उपस्थित मोरला वन्यन बाय गॉड ओन्ली यू आर हियर सिनियर ताल तर इक्विपमेन्ट नर्स छेयगुडो सिनियर लिसबिल पल्क नक्सलबारी बिचाए त अले सिनियर न्यनि वयाटाल चास उलेसा पुण्य लानाका वे जमदार चत्त ताचाक्ल फाँसी गेट जेलर नक्सलबारी लाटे हटकरी न्याक्ल अले सिक ठगो लाटे कटका नक्सलबारी त उनी उठाए त नक्सलबारी पिन पलाटे वहाँ गार्ड ड्युटी तैनाथ पिन सशस्त्र सिपाही त न्यन युनि डाउल कैद नम्बर 842 डाक्टर वीर भूषण पटनायक न्याउ ए लुक पेपोंक तयार दो नक्सलबारी सिपाही नप जिपे फेटी वहाँ जिप व्याउन अले टपेंक साबे लुखा हुना जित नक्सलबारी बे पलाटल अले स्वच्छ फेव रात तानी स्वाय नस्वा काट तागको ससलाट सिनियर जेलर न्य वन अले सक्स्या स्वाने सोल बाडले ग्लासा वी गुल्नो सुयाचन दुनुवै यो म्या मतवो बेथा फटफट फलाचन खयाचन नुगय वग्नि खेचन क चिल्ला नाचन हेलो मिस्टर ग्ल्याड हाउ आर यू नक्सलबारी न्याब्ले ठ्यान निलान्यन ग्ल्याड साहब विवश ख्वाजना वै न्यनि कोच त गुमेस्ट निर्डय जया डाया वैके फाँसी जुइन य ठ यो म्याइ जान बचे या त गुक्न टाको ग्ल्याड साहब मतिय मुलिया छन ठो कैदी म्याइ जान्न कया म बेला ठो भएन वै नुगलन पिछे म फ्याचन जेनिया शासन अंगन ठुटुर खाटा ग्ल्याड साहब नुव नल छपला निचला व ठौ टफली नक्सलबारी टुटी त्यागल जे चंग रिभल्वर नक्सलबारी त निचका सहे ठामो सलन डाल छ जित गोली केकसा के पाजु तर भगवानी निम्ति जिम म्याइ जान बचाए नाब्यो जिम म्याइ त बचाया मिस्टर ग्ल्याड संसारे सुन सर्जन लाटे हटकरिटया चक्कु ठाउ लाटे का उमरो नक्सलबारी निर्विकार ढंग ताल ग्ल्याड साहब छट्टो होस या फुन फुन हाल आई एम सॉरी माय भाइ भेरी सॉरी अले रिभल्वर या निट्टु सो नाप व हटकरि चपना बिल नक्सलबारी अजुचया ग्ल्याड साहब त सुया ताल रिभल्वर छुओ खौ लाई खेल का मिस्टर ग्ल्याड नक्सलबारी टिप्ने साहब हौसला ठाउल अले साहब लिसेन नक्सलबारी बेडरुम में हुन जख सोल साना वाटफाटक नाचम जेनी कपले नाइक लाडिका नक्सलबारी वे न्याप्ने टीजक डाल गुगु कष्ट सिटी उनी मखो उकिए दुख गब्लेन दै मखो वेटा खना जेनी सासा ठाउल अले वासक निल बनाउनी थे चंक स्या हुन व वाकोचना सोयता संके यक्को हौसला दु जेनी नक्सलबारी जेनी कपले पिट्टु पिया डाल अले छनटो नर्स त फाइट नाप्सोचंग टेबले फुक्क इक्विपमेन्ट या टाउडो आना नक्सलबारी ढाल मिस्टर ग्ल्याड थन सुन चुना दिमले जिउ साब चिस्न ढाल अले व सक्स्ट प्याउनी को पाएट अबले लाक सिनियर न्यनि वया ढाल मिस्टर पटनायक पोली अले झाको गाटो दो
इमीको लाटे जागु बन्दुक दो नक्सल बारी निला छ संकला अले थाल शु इमसम मुनु स्याजक स मकिमो स रियली यु आर ए ग्रेट नक्सल बारी बोले ठाप बिब ग्ल्याड साहब फुनफुना हाल फाँसी सोरपा न्यन योगना चुन छ तुली बालको अपरेसन या फल फाँसी नक्सल बारी छारका हाल अन अवस्था ठुका टस्कन हिल अले साबित हाल सुयादिसले मिस्टर ग्ल्याड मेमेगु नस सुया मनु वाकेगु नस मेगे जिउ जियाचन ठुकी मनु ख ठगु मृत्यु टक्न लोमिगु जियाचन ग्रुप ज्याजुल जिता छि यखागु मखला सिनियर घडिकी क न्यजा होला अले साबित हाल सर चिसा 6 मिनेट टक्न सिटिङ छ मजल सिर्फ 10 मिनेट लिउन नि टुबले घर जीप होला अले मुलुखै न्यन ब्रेक जुनान चित पेम सस्त तारै स्पेन्ड बना फाँसी गेरिए जेलर फाटफाट भया होला अले साबित निहे मुनिसे नक्सलबारी लाटी न्यव न्याकल सिनियर नक्सलबारी त वन्ट इसारे त नक्सलबारी वन्ट न अबले ग्ल्याड साहब न्यनि होला अले नक्सलबारी हटखरी न्याका त ला ठगो लाटे या चुपने आटल फाजु छ जिम म्याट ज्यान बचे त जि छन् त छुबी था योगु फ जि छन् त बी गुनिया बोजन कोचम स्याबिया ख्वा पाके सुया नक्सलबारी खच्चपुगु सन डाल यु लिटिल पोर बेगर कोयम फगी छ छुबी फैजित छन खाली जित फाँसी बी पलखला ग्ल्याड साहब हैरान दुल अले बच्चा बिचाएन नवट बहादुर मल्यामा छ जित अजन ममुसुनिका छ ढाउटक बीफ थजाउ बीफ कि छ नेगो जन्मन गुन लोमिक फैमख ग्ल्याड साहब खे नक्सलबारी निल अले फुनफुन हाल ठीक जो सुन बी माउ खसा वो फाँसी टक्टा बियारिस नक्सलबारी सिनियर संकेत न्यासुन सिनियर जेलर ग्ल्याड साहब त पीट छजा जित अबले ग्ल्याड साहब तल यु गो अहेड जुहेटल सिनियर फैल नक्सलबारी स्वान क्वाउल बारले स्वानी लिक्क नक्सलबारी साजित अले रात रानी स्वानी लिक्क उनाचक टाक सासवाला व न्याउ पेम सिपाइन्ट लियो लियो न्य न्य उनाचन नक्सलबारी टपिङ न्यन पाक सुया उनाचन पखा लोकै न्यन ठ्याका सिपाइन्ट जिपे ठाउन नक्सलबारी न जिपे ठाउन त पलाल न अबले उट टस्ल सोटोको ट्याट कामरेड कामरेड तन लिप ठोस शब्द नेना ठोस सामान्य शब्द नेना नक्सलबारी छाती टफा जुल अले वन लिफस होला चुए बारले डना लास संग संग ग्ल्याड साहब उट सटा जुन कामरेड कामरेड यापने कैदी नम्बर सटा डिक्कै याम ग्ल्याड साहब मुटो ठटे सोटो नेना नक्सलबारी लेटा निला बिल अले सुजिजिन यो खसिक न्यो है साहब रिभल्वर लोना फायर ना टिस्यु टिस्यु क्रैक टिस्यु ठोसन जिन हरबर्या च्या ठौ लासान तन व खन वे बो बारले दनाचन वेको लाठी रिभल्वर दो अले अपराध बोर्ड वे छ कोच नाचन अले व जिन के निन जि गल्टी नाला जिन जि मोक्टे नाला नो पापा वा वा खया जिन लिसबल नो पापा ही वाज ए रियली अ ब्रेव सोल्जर अले वो ठौ खा फुंगे सुजगल ग्ल्याड साहब छ संका जिन ख स्वीकार्य त कोसो त नेवा दुगो लाठी कसिक छाती जुना नक्सलबारी लालोनी कुटय त साहब थो विश्वासघात वो एटिमिटी कन वो मे मिखा साहब त सुत तर ग्ल्याड साहब मिखा कोर्ना दो याचना दो अले ग्ल्याड साहब है लिसस का याचना कामरेड छंगो छाती गोली के का जी जुन फाटे मखो छंगो छाती गोली के का जी जुन फाटे मखो साहब ठोक नक्सलबारी मिखा हाकना शान्त जुल छको निला व साहब त बाई बाई त अले ठोके दुगो फुक तागट पिके वो चिल्ला न थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड सुत जुल आकाश निर्विकार माइपुसे बुलिसे निवाई किचटकन खनमरी राज महेन्द्र सेन्ट्रल जेल सुप्रिटेन्डेन्ट बंगला पुलिस घेरेना ल सरजमिन कोचल डीएसपी साव्य पत्ता व क्याफ टकाकल अले वीर भूषण पटना किता स्याव्य अपराध साव्य लाटे हटकरी न्याकल तर ग्ल्याड साव्य ख्वा निर्विकार वयो ख्वाले अझै फुक शान्ति दो पाचे उक्ठाय शान्ति गुगो नक्सल बारे ख्वाले दो ख डीएसपी भाइट ग्ल्याड साव्य निजत हाको पिजे सरके तक तक पला सट्याएर त म सुसादन तर जखै स्म्याच संगटे स जिनाम इमु चिरिब्रे स ठयाव जुन थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड साहब मुलुखे खाप लिको न अले बानी कठा व पेख्या मिख बोल तर गार्ड ड्युटी तैनाथ स्पेन वेट सलामी मब्यो मुलुखा मचा छजा ग्ल्याड साहब डिक्क चल वेट बिजत टाया होला अबले राज महेन्द्र सेन्टर जेल पका पटिच कोच ल अले ढाल थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड थ्यांक यू मिस्टर ग्ल्याड वो पखाई सबै स्वीकारना साहब भच्च कोच ल अले टप्याङ्क सुया प्याखौ पाकया पलाछ त व छौ टचोको प्रफुल्ल सलाम म्याल ए प्रिय छंगु निम्ति उपन्यास कोचल निनु बिक यिछि निछि रेकर्ड नगो ठो उपन्यास नि कोचाका छिक्न निना देवले यको सुबाडु